Lepli bat kerkhui ke ying meni betmai hamau yongkri kabaha papo ke Saint Francis Xavier Parish Nongklau. Yakini ke ying meni lai kerteng ke Saint John Mary Vianney Catholic Church mau yongkri. Lepli menen ke sengi ke arpui terik Disember arjar arpusan da ubak medba lingdo MLA Kamairang Constituency ringkat u Bishop Wilbert Marwin Bishop ke Nongstoin Diocese Padar Ditender Lingkoi Parish Priest Padar Herman Wanyang Assistant Parish Priest ki Sister Head Catechist bat ki pat riunget. Leker kui kini ke ying meni da u Bishop Wilbert Marwin ha kabas dang jong kemas pakot. Hakini ke sengi la airu ya ke sakramen jing penskem ha ki shispa arpu sangut ki kun samla jong ke parish Nongklau da uling do sat. Kabalang shinong mau yong kala ai ke jing kublai bekerpangi ki sangut kirang ba ki belalong ki nong wanra ya ke jinget Catholic. Hapo kini kabalang shinong nadu usnem ka kendai spa prapun rio. Ha kitu ki por ke shinong mau yong kri kadang ha papo ke jing peniyat na Mairang parish. Go lại tới kencang. Hai ke bakidon penlong berbot kita kisaki kibaskan ilong kisipai kitong kres hakane kasla pertai tengi kit bokedwan pangitwai na kebenta kiki ko samla biye haka sakramen jong gajing penskan ngiyong pedang ya umensen bakut unsawan jar halor jongki unsawan jar halor jongki but handa umensen bakut wan napi umdei ba wan kli wan knang ngagane ka por hagane ka sui ban wan ra ye ke ching ai so pha na ka banta jongki ke kita ke ching ai jong mensen bakut ke ching ai jong mensen bakut ya pi menta ke ching ai jong mensen bakut ya pi menta ka dei umdei ka for ching ai so pha ka ne ka Christmas umdei ka for ai so pha ba don kaching ya tho la ne ki birthday andre kaching ai snop ha kaching ai tong mensen bakoi ya ki menta kalong kerpang kaba omdan bala ban ai mano omdan bala ban ai kata tang mensen bakoi bat kin sayo yang menta teke kita na try tila don na pring den ki batik na da tla tre la teke ai kaching ai tong mensen bakoi
Kicing ai jong man sem bakoi na gabanta jong ki ko samla bi kabani kong kadai kicing start. Kicing start. Telada ki pule ya ka kitab jong kicing start kong habat teli. Kei kata kicing start kabani kong Kei kicing start bani kong Kicing start kabani kong kadai kicing tip ya uplay. Kata kadai kicing start. Kicing start kabar ya jan ha kadai kacing tip ya ki para beliau kata kadai kacing start just from the open line from shop of original and the thing from shop of Singapore,